Teddy, Merry Christmas. And the allowed so I told me, say near Christmas, December 25. I got shut up. I learn you can shut up, Bill couldn't shut up, I daily shut up, one ideal women, well, then you Merry Christmas, like the test. Shall I go and over video, my thought about that. Wala ce bidiyo mun ji ba ta goro bellat akwa mai okay akwa re roje da go shi ma halek mutat goro bellat akwa mai hello pan tene te goro ko bellat ke one of our brother my pastor ka wina fek man la da roi ko da ngani la da ro da bi shi mete ten agwa mo shaban ta bidiyo shi Sinyalul share sinyalul chariot lar ko ngeje de man ramji chengel kane for a long time ago agwamo aishang be to duel madam kangai ne idamar we don't have anything against him ko la da roi ko chale la pastor la da kani changa roi ko be la to ngor be la ka to jani chatara mishi quit mishi roi che yor I hope kon chup ko gwat ko ba ka dol mana ram la riet kos rete ko meta kon tena ko roi kot te golo ka tela kon ka outside mishran ben preach ko social media chalo no dong ishala dol kot chala goro be time la nan ko bana bela roi kot gwada mente tin nyir kono ko chowo bi yo ne bi kono kuje no ko dite kam ni kono gwamo meteran ko melade shuguro bi rede bi yo panta gwiro ko sengalit ko shejien sho ban pinya lai mo kana ling roi ko de latke ko shapuch ko mo ba ka kutka mana pastor I think she pastor no it doesn't matter as long as pastor mala na roi kot le ye lodba I think she no de you go lu do de ye latene no ngara me la de na roi kot chi de lo ti na ra ne no e yen pan ko ne yen ko de na itana shago kana nok shaloi da she wo jo go mo ka loi da kana te loi she shu bi de no kana go ru ba te mari de sin chi ji na ngan ko she gwa ke ngada so mena na ro da lo le ngaroi kot mala de je je ke mate gwa mo e che gor roi kot de so duel gor she dum do gor ko she me ko baram le na roi kot jira ma dango goro bena ko do de ko de ye lo ba ke de gwa duel ko de ye los mate gara mate online mala roi kot lunie kani je bi shu kot but kwene bi ngaje no ram me ramalado la na roi kot shala no udi again de la no mo shana gorba rojalo today is a happy day we are celebrating the birth of Jesus again to ko ndi alto no wala no mandan garuno mani mi sheti ane again to ko ten but de no gen wo jin ma de no mo mala jagoro no don bi rede bi yor outside on me please de jilwek ko shujang no birede bi yor ala kwedana bacheno kwedana ni random people la kwedana ramshine gak de ji yen de ji pal chere go ta da na jegro do te meladi ga ngachi nga jinga the same way to be treated no ko bi je de be kula ngachi but ramatel case kana chagwa no be kono dragon ramatel case ka kon ke ramatel case keji ke ramadang mishama do Facebook you don't have to do that nang lut ke kana gwa pe ku kos mishine lut ke shine tan kan lut lumukot ko me shenge wi mo ne she shen haro do yane ko kuna le jen kula ke ke jiru no be boot be let wuta le be let be wuta ji yo the same thing again the same god ku kon breathe in ke je ko kon breathe out ke je gwa je mete ramale lat ko shi ko na ben latalo
ngar kon ke je lo me je ala kon an linga la music adonya ishi kon gal ning kan miel ning ne ken shi kon gal ning but we go for tune ko tune de kan a beat ku kana track again the same way and I yana nen share ke long me te roi ko me shi loy de touch by share regardless of what I chang shi tong nuara I will go for it ko me liang je ka nga je yi roi kwas tell me go jala problem ten shanga ne kan muslim ne malat kana roi kwas alat kana ke shir ko nala la kana woga kot le ran jide de palpin de yelin shane ngi ke kat kisene wa mi jegira mo le dungda katele mo gori berisin nang dundu men go jila lodu bi jien bro wojo gwambe kan yen ke la latin be kel han the same thing too kaji jira mo guje no dange e be loy na yere renyi ni kende let kenke mi she gori be gwich move forward wala no men dango guje men dang tes ka loydu go for it because ne ten dang tes loyda ka roi ko dalat kana ga social media we pay attention and we will listen to it again my advice at young me ke Christmas ke December 25 again go ready a lot ami to open ke tia ka loyda te ke ja so shikon rami chuko the mek ke rami la roi ko de shikon ga biya gujalo kana ite lot no shejen me chol ko de no bana ben roi ni pot ka ja she could see the touch she Holy Spirit the touch she could chalere de ko bana ben ngi she angmo ke roi ko de mo I believe also negative share la na ngi ka del goro ani ngi kana ko she can rodian sacrifice ko because la mo kana let kana bina ta ka knowledge ke the same thing too ka dictori bo she can rodian sacrifice ko biga led wel wale biga na look ka jada ko na nganga kon the same thing too we should respect to pastor kon ba na lat ka ko right ko period ka biga pe no be mal bete kel ka ya tell ram ko ta again is just piece of advice ko mi ji ramadan malati dia la dol tell me go ji la me go awando te dia go ji ka ji ka go na me dan lady me lat ka ramadan shagwa please be advised kon ci kon ne ti di ci kon ga de ni mor ni kan ga de tini te mo ngai ka mi jek ai ka me tat ngai ka mu go aka ngai ka mi jek what about us ka kon ne ti dit mu ci kon de ka mi jek ka na mu go mu ci kon ngai je shalo de che ya pan ga che mu ko pu mi dit Allah ko me de pastor ma la roi ko de ben kwet pe komen me guji no don shiro bulon karo da no e bi gori o bi comment just exit please na go e mal comment ba ta